Imali smo na današnjem košarkaškom treningu 9 igrača, imali smo Veličkovića koji sada je na nedeljnom programu, jer praktično da bude u funkciji, još nije u funkciji da bi mogao da trenira, da napravi timski košarkaški trening. Imali smo 3 igrača koji su pratili trening, Savanović pre svega koji ima određene aritmije i treba danas da nosi holter bez naprezanja, Bjelicu koji je u individualnom programu, znači bez kontakta sa loptom do 1. avgusta i mi tu probamo da uradimo što možemo najkvalitetnije, i Perovića koji je isto danas ima da uradi magnetnu rezonancu, treba da uradi seriju pregleda, tako da posle napornih sezona ova nedelja je na neki način jedan servis koji možemo da pružimo igračima i dosta je bilo tu nekih nepredviđenih okolnosti. Problem je neka povreda, to kad ne mirujete i kada nagomilavate napor na nju, ona je toku sezone bila i sve je jači bol bio, tako da nogu nisam ni mogu mnogo da radim, do kraja sezone to prešlo dotle da ne mogu ni da se zagrejem kako treba za trening ni za utakmicu. Odmorio sam mjesec dana i sad moram da vratim u život.